Ennono ya Kelezia ekoba nti Bishop bwafa nga naliko tinga amaze okuwuma oba nga azirawo ayi bwafa nga naliko bamuziika mu Kelezia yenkulu gye beeta Cathedral oba kumpi ne Kelezia. So olukiiko luteesiisa akoba nti jamuziika mu Cathedral Munda omwo, era olukiiko abakulu abemulibo n'abali ku minani n'etale eyo bagiire kubona kifo we bajja okumugalamiza. Tusuubire nalira amazzi g'ebiririre musengu ate bwe yakoze yamwita kitalo ino bantemyeku ekikolo ky'omuvule kya baba wange mama wange abaana boona benzaala bampwako ondi yafiira mu Nnoni ondi yafiira e Tanzania n'abandi boona bampwako baganda bange baanihasi oyo n'abaire mukubagiza wange kitalo omukama amuwa ekiwumiro ekyemirembe amutegekera ebifunga bwe yakoba nti ndi kujja eyo nja kubategekera bifu ni Bishop wange musengu amutegekera ebifu ebisaaniye omusoni yansabye dda abaire akola kuba tiyandayo mulungi yeena ayo kumwebyo byakoze. Ekyo nkitaamu ino ensira even when I meet the women mbataamu ino that obwagazi oidife kala yaife people mistake it to be the movement color, our uniform. So I encourage the women mbakoba nti abantu nife abalina okubeegereza nti kale eno movement yajaganawo, and that is why I always have my scarf on. Okay.